Poštovanje Josipu, upravo Portal GP Maljevac razgovara s vama vezano za vaš put pomirenja, kao što ste ga nazvali križ oprosta. Želim da vas pitam informacije otkud vam ideja da krenete na put od 1000 km. Pozdrav svima. Bio sam na jednom duhovnom seminaru, ja sam inače katolik i bio sam u Zagrebu na jednoj konferenciji o očinstvu. To je organizirala molitvena zajednica na novorođeni i tu je bio jedan Amerikanac koji se zove Jim Murphy. On je posvjedočio o svom hodočašću gdje je sa križem na leđima prohodao cijelu Ameriku, oko 6000 km. I mene je to jako dirnulo kako je on to učinio za svoju zemlju. Ja sam se zapitao, pa Josipe, zašto ti to ne bi učinio za svoju zemlju, za Bosnu i Hercegovinu? Jer naša zemlja je bila zahvaćena ratom i rane su ponekad duboke i kontam u sebi, pa Josipe, zašto ti to ne bi učinio u Korizmi kroz 45 dana, 1000 km, fino kroz cijelu našu Bosnu i Hercegovinu koja je predivna, fino ćeš upoznati ljepote naše zemlje, upoznat ćeš puno ljudi, a molit ćeš za oprost i mir između Bošnjaka, Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini. I evo odlučio se na taj poduhvat. Jako dobra ideja, jako dobra ideja. I stvarno, inače, naš Portal Maljevaca, mi propagiramo to jedinstvo, znači da budemo svi jednaki. Znači, ne želimo da imamo neku razliku, kao što uvijek kroz naše objave, ko sve objavljivamo, znači te jedinstvo. Zanima nas gdje se trenutno nalazite? Ja sam trenutno u Tarčinu, danas idem prema Kreševu, 15 km mi je danas dionica. Nakon toga ću prednoćiti i prespavati u Kreševu. Iskreno, jučer mi je bio najteži dan, jučer mi je bio 7. dan, imao sam 25 km i sve mi je bilo uzbrdo. Vjerujte mi da sam se satro. Ali evo nekako uz Božju pomoć, uz pomoć divnih ljudi koji mi stalno daju podršku, bilo sa tim bikanjima na cesti gdje mi mašu, bilo da neko zaustavi auto i ponudi mi kišobran, bilo da mi neko dadne za kave ili me počasti ručkom. Dosta stvarno imam samo predivna iskustva i sa Srbima, i sa Hrvatima, i sa Bošnjacima i uistinu se stvara jedno predivno zajedništvo u Bosni i Hercegovini i drago mi je zbog ove inicijative. S obzirom da imam informacije da ste na put krenuli potpuno nespremni, 25 km uzbrdo je bilo vjerovatno jako teško za vas. I da li vam narod pomaže? Znači, dakle, kažete, narod vam pomaže toliko puta sa vodom, sa nekim hranom i nešto slično. Spavate u hotelima ili privatnim kućama? Pa vjerujte mi, evo još ni kave nisam platio, a krenuo sam ima tjedan dana, još nisam ni ručka platio. Ljudi različiti mi dolaze da mi nude smještaj, i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci. Narod me je stvarno predivno dočekao. Što se tiče smještaja, imam ljude koji mi pomažu svaku večer gdje da prespavam, ali i da nemam, narod je toliko divan da bi mogao svaku večer prenoćiti u bilo čijoj kući, bilo bošnjačkoj, bilo srpskoj, bilo hrvatskoj u našoj predivnoj zemlji. Tako da evo stvarno s Božju pomoć i s pomoć dobrih ljudi idemo dan po dan. Nije lako, križ od 8 kili je težak, torba ima 4-5 kili, ali koliko ima slatkiša u njoj od ljudi koje srećem po putu, ubrzo će biti teža od križa. Ali evo, ta snaga Božje ljubavi i ljubavi moga naroda u Bosni i Hercegovini pokreće me i vjerujem da će doći do rame 45 dana. Ako Bog da, što mi kažemo ako Bog da. Zaista, bilo nam je drago da razgovaramo s vama i da dobijemo informacije o vama i vašem putu vezano za vaš put, za vaš hodočašće. Drago nam je. Prije svega želimo da kažemo da smo prije 1,5-2 godine pratili smo Hadžu Envera koji je iz Velesa pešačio u Meku pješice. Pratili smo Milana koji je pešačio u manastir Ostrog. Sad želimo da vas pratimo tokom cijelog puta. Sad direktno imamo kontakte, tako da se nadamo da ćemo svaki dan poneku informaciju dobiti direktno od vas. Zaista, bilo nam je drago, počašćeni što smo razgovarali s vama i ako Bog da, čujemo se, vidimo u narednim danima. Hvala vam od srca, Bog vas blagoslovio i idemo dalje. Hvala.